Puis, cum cuisina une deliciosa coca d'averas du Périgord que se dit també coca daulanas. D'en primer, que cau recultar los averas, sunt de bon menjar quan sunt tombats sul sau. Varenta dire a l'auto. Mas mefiats que la concurrència de vos gangs de la seuva que è terrible. E mecanica che gli sporta qua. Esta po descusca los averas. Esta po dus ne hazen de poudre. Merces. Esta po tres la recetta. D'un premier solide la poudre d'averas. Puis de farina. Ok, de sucre. Du ous. De l'herba dure. Ok, de sal. Et d'oli. Merces. Mesclas-ho tot dins un plat i enfornats a 200 graus per 30 minuts. És ho. Acoi un bel rollo coca d'averas. Oh no, ma coca, torn de diure schirolls!